Mizo News clear tu zong te chibai ule khol lampang har sadna bangin hun engamo chen thar kan ron puang theilowa clear tu zong te ne na hria thiam na kan ron dil masa ani e bo in hi me ni som pali sang ni som ni ani a apuang tu Florence chakchwa chanchin langsar zwalte COVID-19 chongchanga khovel din hun USA ramchung chanchin Washington DC metro area chanchin Shazavna Tan Governor Larry Hogan na chanchin COVID-19 le khovel din hun COVID-19 chongchang hian khovel pumpui alalwa khata khovel ram le territories ani som pathuma mu ani in mishing maktadwai ni le point nga in an kai to ani ase akai te zinga za a pani chau hi enkol ngai din hun har sa le lauthon oma oman ni thina za a somkwa pariat te ero kai ve satlia damlo na nei po ni se boy pui ngai din hun na omlote anni khovel pumpuya USA hi COVID-19 tuar na saber ni in tuna avei makdadwai ni atling tep to a he hria wang hian mi sing ria chuangin nunna anchan to pokani Spain, Russia, UK le Italy in noi ni chuang vei an nei ve a UK le Italy a mi sing thum chuangin nunna anchan ve to ani tuna mai chuan COVID-19 danna le damdoi mu chwa alani lova amai ro chu be se om tak om nwala chung zinga langsar zwal chu me ni khata US Food and Drug Administration ina emergency use authorization apek chwa tak remdesivir ani hi damdoi ina Dr. Enkol na hnuaya mantur chau alani in clinical trial ti me kania nimin me ni som pathuma Senate testimony Dr. Fauci Director of Institute of Allergy and Infectious Disease Chuan remdesivir hian COVID-19 awanga damlote za a somthum pakhat tin atidam ma thei ti thu asoi NPR News in Asaidanin Asiam Chuak to Gilead Science Chuan Maktadwai Khatle point nga dose USA damdo in shanga man tur ape chuak Dr. Mike Ryan, WHO Health Emergency Chief Chuan COVID-19 hi HIV ang dawin kan vela virus omreng to tura anga kan en atulin kan nun dan te po kan ti dang lam hlen atul tur thu asaya he virus are hun tur soilok thai ani lo thu asoi bok New York Governor Andrew Cuomo chuan nimina press briefing aneina COVID-19 nena in kai hnoi nia hriat pediatric multisystem inflammatory syndrome ti natna no pangzinga kheza ai tam New York a mu ani a UK a Birmingham damdoi ina no pangdam lo pariate anzer atangin COVID-19 kai hnoi nge ani ti le Kawasaki nen ain ang hle ani ti mu chwa ani to a Kawasaki hi natnawang tak mai ma se kai pal chuan la om tak ani a COVID-19 hi no pangtan la om lova soi ani thina in tuna chuan no pangpo an filim lo ti sha in nule pate film khurturin acha USA ramchung chanchin Senator Richard Burr chu Senate Intelligence Committee Chairman anina atang ain thiar film ri don ti Senate Majority Leader Mitch McConnell ashiatir Nilai Zan Khan Soilok po omlovin Senator Burr into FBI in anreda a cell phone po unlock saka hi COVID-19 briefing nei zon nu stock market atlak chian ma lok
February ni som pathum khan Senator Burhan astok nei tam tak alo zuara ni ti anshia a hei hi Department of Justice in Senator Burhan congressman in anti thian lo insider trading dan abo chale chat lo chui tanna ani China state media chuan American politician tazinga COVID-19 awanga China shem du ho te chunga phubalak dan to ruahmanna asiam me kani ti thu asaya chungzinga chuan Missouri senator le mimal le sumdon na ten khatin COVID-19 chungchang China ina malak dan adik lo wanga kingte antel ti Global Times chuan asoi USA ram chunga COVID-19 case yan sanlam apan chozela amairo chu damdoi in lu ngai khopa omle ICU a lu ngai te ero in tlak na niamlam apan lopo in damdoi omna tur khum omlo khopa boina om to lova nun na chan ero COVID-19 luarna ber New York a tlak niam lam apan doi la in California, Ohio, Illinois, Florida, Michigan, Maryland le Georgia te chuan alapung chozel ri ani ramchunga state achan ve aya tamzo chuan stay at home order an hlip to a naktu khian tam takin an hlip le dona ma se khwa khirna chang sang CDC in me puite ti mak mo a asoi marks wa good sil le physical distancing ero ti chunzom zel turan ani ti soi ani Michigan Governor Whit Merritt-Wan stay-at-home order me ni somni pariat thleng apot seya chumi dulo ten silai le nautalem honga shria khai lailem tekengin Judgment Day ti in Michigan capital an kala police tanen in ti buaina athengan Governor hian online na te vauna adong na sahle a ani chuan hetianga thilti na hian stay at home order ati sei me zo kang ti thu asoi Michigan a hian COVID-19 case singa deuh tho a oma mi sangli zasari songpali in nunna an chan to ani Nimin Khan, Wisconsin governor in stay-at-home order achwa to state Supreme Court in Atiata President Truman tukina nundan pa ngayan nung ledu mipui tetan ne naropui takani ti in Twitter Asia COVID-19 awangin American Magtaduay somthum paruk point nga in na an lo to a karkal ta ringota po Magtaduay ni point kwale pariatin unemployment benefit and deal ti Labor Department in voina soi hetia mitam takin harsadna an to te Shethiam tam tak an omvea University of Denver Floyd's 1990 samme na dor chu COVID-19 awangin thlani vel an khar to a chumi dora thokchin Ilsia Novotny chu karkalta in renni kha atho turni anilowa samme tura local pakha chuan a samme tu tan dollar sang ni le zanga tip ape a receptionist tan dollar zanga an manager tan dollar sang khat le chumi dora thokjong jong te tan dollar sang khat le zariat anot chha bokani Ilsia chuan inluam han jun thla thleng ape thei pha ta ani khoya po omila chan pui ngai te chan pui du tu hi mu tur an omzel lo ni State tam takin sumdon na chirang honzai an rel ta ka chuan McDonald po in andor an hondan to ruahman na phek som nga pakwa lai ati chhuaka McDonald hian USA ram chunga dor singkhat le sangli anei ani
an dan siam te zinga langsar zwal te chu bathroom restroom amazon ram thiana eitur order na le aman pek na digital kiosk le kong carbon na le do kante ta kar chan ve tina ti fai anianga na thok zong in mask le kut kor an bunanga da kar tin an kut an sil bokang tin khosik te anianga chauka a social mo physical distancing dan zom aniang Washington DC metro area chin Maryland, Virginia le District of Columbia chunga mi noi khachwangin unemployment benefit deal na karkalta khan an thelu ti Labor Department in asaya social distancing wanga essential business ti lo chu engkim khar ani no hian mi noi kwa deu tho in unemployment benefit an deal ani Virginia in naktuk laya state tamzokin anti angin phase 1 reopening atandona mase Northern Virginia ero kahni dang stay at home order an chunzom le donani District of Columbia po June niria thleng stay at home order po say ani Maryland chanchin bi Karkalta ningani me ni sari khan Maryland chunga sikulte tun sikul kumchu kumtop thlengin online a kaltluan tur ani ti thu Maryland School System Superintendent Dr. Karen Salmon in apuanga nimin me ni som pathum khan Governor Hogan nan naktuk me ni som pali tlai dar nga tang stay at home order chu hli ani in safer at home ti ani tur thu apuang amaro chu Maryland chunga po jurisdiction sang tin hun ain an lo awangin county executive te kota an jurisdiction omdan tur thunei na ape a Maryland chunga county palia case nei belcomin Maryland pumpuya case za asom sari ahaw awangin abig takin Maryland Montgomery le Prince George's County te chuan stay at home order nei anla in pelo thu an soi ti thu soya dor samme na biak in le restaurant te 50% capacity a hon phal ani to don thu asoi bok Governor chuan upalam le risel lo na benwon nei te in lama tom im chum jom zel turin angena inatanga na thok thei chuan inatanga na thok chun jom zel turin angen bok tin mi puite mas wa kot selle kota khoingun thilte taimataka ti fai chun jom turin angena tin physical distancing feet saria in lata omin le mi som ay tampung khom lo turin angen bokani wa in tlaya county executive ten an thutlu natte an puang chhuaka mizo om tam na ber Annie Arundel Montgomery Frederick Prince George's le Baltimore County te thutlu natlang puite chu hetiang hi ani Montgomery County chuan stay at home order alakal puizel ri dona Prince George's County chuan June nikhat thleng stay at home order apot seya Frederick County chuan stay at home order pot sei tho si in door square foot sing khat aya lian lawa 50% capacity hon phal ani thil siam na le motor sel na te hon ani anga hei hi kar ni chung en thak ani dona zia omlam apan ani chuan lume na te byak in te hon ani chawang Baltimore City chuan stay at home order apot seya Baltimore County chuan retail door le manufacturing an honganga biakin le lume na dorte lakhari aniang Annie Arundel County chuan retail door le lume na door hon phal ania biakin ero khar ala niri don
ni o le zan ina mi pui mo pakhat chan chin hriat zaw na atan kan han tar lan tur chu Maryland Governor Larry Hogan a chan chin ani a Larry Hogan hi sangkhat zakwa nga parukhan Washington DC a apyanga Landover Maryland na Australia ni St Ambrose Catholic School le di matha Catholic High School a akal china anu le apa anin chen nuwa anu nen Florida lama an pema Father Lopez Catholic High School atang High School azir chwaka Tichuan Florida State University atang Government le Political Science in BA aronzo ani College akalai tangin Florida State Legislature na athoka a graduate zone nuwa Capitol Hill kum engemo chung chu athok ve le ani Governor Hogan apa Lawrence Hogan Senior hi sangkhat zakwa somsari pakwatang a somriat panga khanin Maryland 5th Congressional District Congressman ni in sangkhat zakwa somsari pariadatanga som riat pahni a PG County Executive alone to ani Governor Hogan hian apa PG County Executive atana thantlin nitur khan theitop alo chwa puive ani tichuan sangkhat zakwa somriat panga khan Hogan Companies ti dinin kumsomni panga chung abwai pui nuwa January ni somni pakhat sang ni som panga khan Maryland Governor somruk pahni na niturin laklu ani a sang ni som paruka term ni na atan thantlin le ani kum zanni somli pani chunga Republican Governor term nia thantlin omchunani party lam nilovin atulna a chuan mi puitan theitop chwa mi le mi principal nei tak ani awangin ngai na ta hlo ema chuwangin nikum khan USA state le territory le Commonwealth samnga panga in sui khomna National Governor Association chairman atan thantlin ani hialani Governor Nupuyumi Hogan hi Korean American artist ani a tuna Maryland Institute College of Art adjunct instructor anime kani Governor le Yumi hi art show a sangni pani khat khan anin hua Governor in Asaidan chuan art icon ama Yumi hian karil ru alwa khat zo kani ati ti chuan sangni pali a anin neya Governor Hogan hi Yumi fanu pathum te pasona atangta a an pathumin afate ang chaina en kola Hogan ti ming an laveka an fanu ten in sang an chang vek to a tu pali an nei to ani June sang ni so panga khan van doi thak takin Hogan hian non Hogan lymphoma stage 3 cancer anei thu apwanga Karsom paria chung chemotherapy treatment alak no in October sangni som paruka cancer anei to lo thu apwang Maryland na Maryland ne USA history a Korean American First Lady ni masaber ni na Yumi Hogan na hiana changa up tu na pasal Governor Hogan and Annapolis Government House an cheng me kani chanchin ti tom nan chanchin tlang puite COVID-19 chung changa khovel din mun USA ram chung chanchin Washington DC metro area chanchin hriazauna tan Governor Larry Hogan chanchin hei zong hi tuma chanchin thar kan puan thei chu ania clear tu zong te chunga lom thu kan saye